aha iyo ni video igaragaza umujyi wa Gisoro. Gisoro ko wagira ngo ni mu birerera. Gisoro ni heza. Aha ni kuri Gisoro none se hari umujyi wo mu Rwanda wabona umeze nka Gisorora? ahubwo se ntihari imijyi myinshi iri munsi ya Gisoro usa Nyagatare Nyabihu yasize Gisoro. Nyerekanira uwo mujyi hepfo bro. Nyabihu ntabwo yasize Gisoro. Nyabihu naho yakwishyitsa. Nyabihu yasize Gisoro. Uyu ni umujyi bro. Uyu ni umujyi byemera. Iri ni isoko. Urabona hari ibiryo. Hari ibiryo. Mugereranye turebe aho nyine tutaza kumenyera. Gisoro hari ibiryo. Cyokora Ndashaka fromage ariko ntago nayibona. Gisoro hararyoshye ariko shofe ushaka kugera Kampala wakora igihe kingana iki? Ushaka kugera Kampala erekana uwo mujyi kugira ngo abantu barebe. Kano kanya ushaka kufika umukoresha amasaha 12 uvuye Gisoro. Kampala gani ni ukuvuga ngo tugiye bunye 12 twagira 12. Ibyo ibyiza by'umujyi wa Gisoro umbabarira unyereke umuhanda werekana ibintu byose. Ahangaha Gisoro Akamenamutwe TV. Iyi ni Gisoro. Akamenamutwe TV turi Gisoro. Akamenamutwe TV turi Gisoro. muri Gisoro Ubona ugiye Kampala nta n'uyu uyu muri kuhabona abahita Gisoro. Abatazi Gisoro Akamenamutwe TV ndabatemereza mbereke Gisoro. Turaza tuva ibonagana duciye mu mujyi wa Gisoro kugira ngo murahabona rwose. Iyo ni bisi ijya Kampala na Mirembe. kugira ngo ni munini cyane. Umujyi munini cyane. Bya bindi twavugaga rero Cyane nta n'umujyi bingana. Kugira ngo murabona hano ni muri Uganda Gisoro hafi na Serena Magazine Restaurant. Oya ni umujyi. Uyu ni umujyi. Ni umujyi ariko Hindura imvugo. Uyu mujyi naho uhuriye na ya yindi. Yasize Musanze Kure. urabona itayirusha. Gisoro se yasize Musanze Kure rwose. Musanze ni centre. Musanze ni hariya mu mujyi hagati. Ahandi mbwira. Musanze usibye iriya centre ville. Gisoro district. Gisoro district navuga ko Gisoro irusha Musanze. Oya Irayiruta. Central Bank. Urazira ntuzazigura ngahe? Reba imbuto zirahendutse. Izo mbuto zerekana. Baza. Ikirundo cy'imbuto nangahe? How much? Ntago banze kutugurisha. Iyo foto mbega video nziza igaragaza umujyi wa Gisoro, uburyo activite za Gisoro zimeze. Ahangaha Gaston haba ikipe yitwa gute hano Gisoro? Ntabwo ibubizi. Ibintu byo gukina Gaston ntabwo wigeze ukora reportage z'imikino? Oya. kuko narayitangazamakuru reportage kuri Facebook abaturage. Gisoro ndi kumwe na Gaston Nirembere BTN TV mu mujyi wa Gisoro. Shaka gerageza kutubwira amateka aha urabona Kabare. Ahangaha Kabare ni ibirometero 75 ukerekezeho bita Cyanika. Twe tugiye Cyanika. Tuyagara shofe omanyo Uganda uruhuriro burungi. Katono. Atarukwatako Gisoro branch. Aha. Shofe